kondisi senang. Nah, makanya aturan na agama itu kong ka aga ya dereng usahakan iya makan jae. Dek to tu nak kada ye puji lak dae dek. Iya makan jae ukuranna aga betungan na wadi tapake. Tidak ada cacatnya sama sekali betungan na malak da masalah cacatna sebab magai supaya Mario marenu teh tarimai. Iya. Aja nak kada yang penting bantuan nalini pak tahu pak akadua mina pakai makikin dalam tu bitina nalipat tal 10 mili masabu aja tu nanya makan jalan dah ya lalu tengah-tengah apa aja tu situ kaya masuk lilada jarak tu sina pakai apa menenes sih ya lain nilipat BHS ya tu taside juta si tengah deh na pakai lo masam pajak lo piboting na pakai ima kurap pahala tu ya lengi masempue baki tangga tu pagi gitu kan makanya ya si kanjak-kanjak na ya lo tengah-tengah iya pak yang makun raya ko kampuku deh nak ko sengkang deh iya ro pakai nama kayak soli oh kopi boting na pagi iya padahal si kanjak-kanjak na itu pakaian digunakan untuk hal yang baik iya kau usahakan enak pa ni makanja tu ko pakapala kurangi sidakai guru napa kepala korang isi dakai panitia masigi isi dakai himang isi dakai nasabah dia adalah orang alim makanya khairul mal ar-rijalun soleh si kanjak-kanjak ne waramparang ielengi tau makanja ya gamana nasabah dia na mungkin na pakai boto iya kama kira jadi khairul mal rijalun soleh pokoknya iya ku meki makanja waramparat itu mata tariolo tu ya nang ka imang magapa tu na sidakai magai majami ko nale bawangi noli di mak baca lo pura na sidakai ni magai karena dia yakin bahwa barakah ya ro itacana to pandrita riolo maki bualala supaya dia gagat tak bede gagat lo salah yilau doangan ni oko imangi no maka dia ko ni terima pak doangan na pu imang lau pandre apa maka dia nabi taya kumu pandre tamu mu patapulo so na patapulo ni na pacapo ko tanah salamang kamu ya tu Andre be kuilala watan aku pure mu pandre dena pa jani laudong aku malaika supaya naturungi ko baraka